Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ispred sebe imam brašna, 2 jaja, 100 ml ulja, soli, 250 g ovako kremastog sira, mleka, susama, 2 praška za pecivo, kima. I danas ćemo praviti jedne kiflice koje su, verujte, mekane kao duša, ali ne stasavaju. Znači, za pola sata, 40 minuta, zavisi kome kako treba, vaše kiflice će biti gotove. Dakle, nema mnogo mešanja, premesivanja, stasavanja, nema kvasca, pa da krenemo sa radom. Ja ovdje imam, kao što rekoh, pola kilograma brašna. Sipat ću brašnu u posudu. Stavit ću 2 praška za pecivo ili 6 kašičice, ako imate neko veće pakovanje praška za pecivo. Nakon što sam dodala prašak za pecivo, ako ćete praviti slane kiflice, ove kiflice možete puniti bilo čime, znači ili slatkim ili slanim filom, kako god želite. Ako ćete puniti slatkim filom, onda je dovoljno jedna ovako mala kašičica soli i jedna puna kašika šećera. A ja ću ovog puta praviti sa sirom, tako da ću staviti 2 ravne kašičice soli. To ćete jednostavno ovako, ja ću ovako ovom kašičicom izmešati brašno. U ovo brašno dodat ću 250 g, kao što rekoh, mekšeg sira. Ili jednostavno, ako je tvrđi sir, dodajte 200 g, stavite 200 g sira i 50 ml mleka i ovako malo napravite jednu kremastu masu. U jednu posudu odvojit ćete od ova 2 jaja, odvojit ćete belanac, žbanac ćemo ostaviti za premazivanje, a belanac penasto umutiti. U penasto umućeni belanac dodat ću 100 ml ulja i isto toliko mleka. Ovo ću dodati zajedno sa sirom u brašno i zamesiti jedno testo. Testo treba biti mekanije, a ako vam je previše meko, zavisno od brašna, dodajte još malo brašna da testo bude srednje čvrstine, više prema meku. Zamešano testo izvadite na pobrašnjenu površinu. Još malo lagano izradite i podelite testo na pola. Evo ovako, testo sam podelila na 2 lopte i razvući ćemo jedan normalno krug kao i kod svakog pravljenja kifli. Rernu već možete uključiti na 180 stepeni da se zagreje, jer ove kifle, kao što rekoh,
ne moraju da stoje, jer ne moraju ni da narastaju. Evo ovako razvučenu koricu izrezat ćete nožem ili ovako radlom. Veličinu kifle ćete sami normalno odrediti. Možete rezati na manje kiflice ili na veće. Ja ću rezati ovako. Na nekih 16 delova. A za nadev ću koristiti najobičniji sir. Na širem delu normalno stavite sir. Nakon što sam poređala sir, sklopite ovako i normalno motrite prema sredini. Ovako zavijene kiflice ređat ću u pleh. Zavijene kifle premazat ću umućenim žumanstom sa malo mleka. I odozgo možete posipati semenom susama. Ili ako volite kim, možete staviti i seme kima. Rernu sam već uključila da se zagreje i ubacit ću ih, kao što rekoh, na 180 stepeni. Pecite ih 20 do 25 minuta, uglavnom vidjet ćete, zavisi od vaše rerne kad će biti pečene, ali važno da bude rerna zagrejana na 180 stepeni, pa ćete vidjeti kakve smo kifle dobili, lepše nego u pekari, bez čekanja, bez premesivanja, bez stasavanja, znači jedne vrlo brze, a ukusne kifle. Nije trebalo više od 20 minuta, ni toliko. Evo kakve su kiflice, pogledajte, bez stasavanja, bez ičega, znači bez mnogo muke. Pogledajte, zaista jedne predivne kifle i preukusne. Nadam se da će vam se dopasti, ovo je moj zaista jednostavan, brz recept, a kifle su zaista fantastične. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!